tuntu ma chuan ni zana UEFA Champions League semi-final first leg match na hnung zo khela Atletico Madrid le Arsenal in khel chungchangte Indian football a I League kan ti thin Indian Football League ti ta ka Mizo club te Dinhmun Thar ber chungchangte chu ba ka chuan Cristiano Ronaldo an club level a kumtam tak champion no moi a choi lo hnuwa champion no moi choina chance anei that tak ziate kan soidon ani ama sabera chuan Indian football lam hi soita ila Indian football a I League kan ti thin Aizawl FC te po an lo champion to na kha tu na chuan Indian Football League ti in aming an thla ka he in elna kalme ka hin Mizo club pani Aizawl FC le Chamari FC te anin lana league round pa ngai an khelzo to awangin relegate tur le champion tur zongin round dang an khele me kani hemi chungchang hi soifia pain Mizo club te Dinhmun Thar ber chungchang kan lu chilang soitak angin tunma a I League kan ti thin kha Indian Football League ti alo ngai ta a Indian football a boy renga wang khan season tran hun pa nga ya po an tran thei lova chu wang chuan season an tran tlai hei hian ngong tam tak nei in season khatin a o hun chung ang pa ngai kha a o thei ta lova hun rei lo zo ka khel zo ngei ngei angai pha chu wang chuan league round pa ngai po double lekin home le away a an khel thei lo pha stage 1 le 2 a in elna hi thenin stage 1 hi league round pa ngai kan ti ang kha ania February thatop lama tranin April thachanhu lama anzawa tichuan stage 2 hi April ni somni palia tangkhan an khel chhun zom le ngal ani stage 1 league round pa ngai kan tia khan team in el som te voi khat theu anin ma chhon chuaka tichuan team tinin match kwa theu khelin chuta tang chuan te bula asang paruk chin Diamond Harbour Shillong Lajong Rajasthan United Trinity Deccan Chamari FC le Dempo te hian promotion round anin langkaya ISL khel phak tur ti chiang turin ram sang zo ka anni team paruk hi anin chingfel chhun zom don ani tebula pasarina atanga somna team pali in relegation round an khel thunga heta hian Real Kashmir Gokulam Kerala Namdari le Mizo club pakhat Aizawl FC te anin el ta thunga heta hian stage 2 a match an khela an result hi league round pa ngaya an result nen khan an bel tel ngal zela chuwang chuan Diamond Harbour hian match soma point somni panga nein point sari in ma an roi fal meka Chamari FC hian league round na match kwa an khelle promotion round na match khat an khel to nen avain match som an khelta point som pakhat nein tebula pangana anita zel boka asang paruk chin hian stage 1 a match khat theu an khel towa anjinga Chamari FC hi point tipung lojinga mi anitari Chamari tan hian Indian Football League champion be seina about towa achung bera om Diamond Harbour hi le thal thei anito lova stage 2 a hian match nga theu an khel do na tuna hian match khat an khel towa match li theu an lamma ba kani Chamari hian Diamond Harbour hi point som pali lain an phak lo meka point som pani chau lo chhuat thei an nei to boxi chuwang chuan Chamari FC tan te bula pakhat na ni ngaina aum talavani chuwang chuan Chamari FC hian season thara Indian Super League khel turin promotion an mu thei don lo ti achiang tabok relegation lam khel Aizawl FC hi Namdari laga gol ni gol khatin an chaka chu chuan an Dinhmun ti thazualin match soma point som pani an neya relegation battle team palizinga achung ber an lua Namdari hi aniam ber ni in point sari chau an laneya Real Kashmir le Gokulam hian khel khara khel tlem ve chungin point riat ve an nei boka anin ma chhon don bok anni pani hian Aizawl FC hi an le pel ngal thei don lova ma se Aizawl FC hi an la him big lo thung relegation battle hian team pali hian match thum theu an khel dona aniam ber Namdari hian match ma bak pani point ruk lo chhuat thei an laneya Aizawl FC an phak lo na point nga ani boxi awangin Aizawl FC hi an la him lavani ma se him teuber an niria an him thei ngei po arin om relegation battle team palizinga hian aniam bera amor bok hi an relegate don ani European footballer club level in elna sangber UEFA Champions League lam hoita ila nizan khan UEFA Champions League season kalmeka semi-final match first leg match nung zo khelin Spanish club Atletico Madrid in English club Arsenal an mikhuala he match a hian Atletico Madrid hian 4-4-2 formation manga khelin Arsenal hian 4-3-3 formation an mangthunga Arteta an midfielder Declan Rice Martin Zubimendi le Odegaard te tlarin Madrid club hi a machonani team pahni an taima a an impress zungzunga hun tha nei masajok chu Arsenal ni in minute nga na leka dinglam sira Madweke an Atletico defender te paltlangin bola cross suya
far post lama om Martinelli an tau phak lo chia chia ma sela anunga om hin kapia na pet mana ma se goal pon lama ball a thlo chuak thung minute som palina Alvarez achepuya a gol khung tur ero Arsenal goalkeeper David Raya an adan sak Julian Alvarez hi Arsenal player ten an tai chungin in ring tok takin ache thei thowa achet ran ba ka technique anei thalle ani ti alang thar le ma se goal khung bik lo awangin chung nungjok anam lo chun zoma minute som thumna darkar chanve an khel vel chi atin Arsenal in dinglama ball an changa Madueke ana chanvele alai lama tlan lu puin penalty area pona tangin goal lama asota far post lama a goal teu hle heminu minute somli panina Arsenal in penalty an hlo chuak Julian Alvarez an lama ball taule tin ataule thatok lova chu Martin Zubimendi an changin Martin Odegaard apasa Odegaard an Zubimendi hi pass le ngalin Zubimendi hian penalty area a om Gyökeres a pass le ngala Gyökeres hi Atletico Madrid center back Hankoan atitlu zui penalty a choita ani Arsenal in penalty an hlo chhuat theina tur hian an midfielder poimo Zubimendi atangkai hleya Odegaard nen Atletico THLIRLETNung thua chhatu te an paltlanga center back kara tlazeb Gyökeres ahun taka a pass le bok Atletico Madrid manager Simone le anauten penalty tur ani lo titlat ma sela VAR a endik ani nuwa penalty tur ani ti in ti chian ania match referee in thutlukna asiam atidang lam talavani tichuan Gyökeres an petin Atletico Madrid goalkeeper Jan Oblaka bona lama pet ma sela Gyökeres a pet that ema wangin goalkeeper in adang man talava a goal chiang hle farsafa Arsenal hian sikhat fain ma an hruaya Dinhmun thazoka an ding second half ti ratangin Atletico in nazogin an attack thunga minute somli pakwana Gyökeres an Atletico Madrid player titluin an mani penalty area nai angreng taka free kick a choya Atletico Madrid in free kick an hlo chua hi an forward Alvarez an petin a pet goal teu hle top corner target in a peta ma se goal pona goal ban nai taka ball akal tazok ani minute somnga panhina Atletico Madrid in an goalkeeper ball pet chua atangin counter chance an neya Griezmann le Alvarez te anin rol nuwa an player tlanchak Lookman an amor bokin Arsenal goalkeeper Raya bokin alaudan saka ball per Griezmann an changin akhung teu hle Gabriel an Griezmann a goal shot hi lodang perin goal pon lama bola per chuaka Arsenal an him ta shamani minute somnga palina corner atanga ball kal Lorente an volley in Arsenal defender Ben White kuda apet pera Ben White kut pha tak aper boxia achiang hle VAR manga ending ni in Arsenal in penalty an choya Atletico tan Alvarez an apet tun season a penalty voinga apet to atanga voili khung tu pet hi David Raya an adang theilova Arsenal goalkeeper hian abo man lo shim chutiang khopana le chiang chuan Argentine forward hian apet goal ani heminu hian Atletico Madrid attack ana chunjom zela Lookman le Ruggieri ten veilama Arsenal THLIRLETNung an thian nuin Lookman atangin Anton Griezmann an chance anei zuya France forward hian balance lo chungin apet pen natok lo ma sela Arsenal goalkeeper tan a harsa hleya adang theilovani ma se Arsenal an vaneya goal khamin a chan him ta sham heta ball peratang hian Ruggieri an cross ball nei zui le in Griezmann bokin a mora boka ma se Arsenal player in an block sangmana wangin corner an hlo chuak heta corner atang hian David Raya an na anei zui le boka ma se thatakin a na a hlen anu minute somsari palina a Atletico Madrid in attack le in Lorente ball pass changtu Lookman an goal khung narem chang nei thama sela apet thatok lova David Raya bokin Arsenal a chan him goal ngat se chuan Ben White an Demron a hlo thei hial mai thei heminu lok minute somsari pathumna a Arsenal in penalty an hlo chuak ta thunga referee in penalty spot akok wa a chan chu penalty area a Atletico Madrid defender Hankoan eze ati tluk wangani Hanko hian he matcha penalty a choi voi ni na ani nge a yellow card chau a choi zui ta boka awan nei hle ma se thil thleng chiang zokin VAR kautlangin endikania contact om ma sela penalty hlo chhuana tur Hlawhtling lawa referee in ngain athutluk na siam to asut leya Arsenal in penalty an hlo chua asut sak minute somriat pasarina Mosquera an Arsenal tan khungrem chang anei veleya ma se Atletico Madrid goalkeeper Jan Oblak apaltlang zolova hunpek bel minute somkwa palina a Nahuel Molina an Atletico Madrid tan hladeu taka tangin Arsenal goal lama Marzetina peta ma se goal khamchunga bola thlo awangin goal lu bel talavin penalty atanga goal an khung veve an ring tlangta a goal khat veve khungin anin ne tok ta ani
he match hian team pahnih ball chan tam lama anin thlau lo hlea Arsenal hian za somli pakwa changin Atletico Madrid hian za somnga pakhat an changa ball anin pass za thi Atletico in voi zali somkwa panga anin passa Arsenal hian voi zali somriat anin pass ve bok Atletico Madrid hian goal khung tumin voi som pali shot an neya voi nga goal zone an peta Arsenal hian voi riat goal shot nain voi ni chau goal zone an peta ni zan masa semi-final match goal kwa zet luna le he match hi chu ain ang lo hlea game an khel dan phung shim po inveng uluk em team ve an ni boxia wangin end to end game kan ti ang munom lutuk ang kha an phok chuak zo ve chi adawani he match hian player of the match Atletico Madrid tana tun season thleng chau khel tur Antoine Griezmann hi thlana niya ani hian attacking lama team apui thalea Alvarez nen anin man lebok defending lama po team apui thale Griezmann hian minisum kwa khelin voili gol khung tumin atemaneya mase gola khung lava assist po anei lo mase a khel chelem lava in khel chungin atlan chaklai ber khan darkar khada kilometer somthum point pariata chakin atlana atlan kolna zongjong bel khomin kilometer kwa point pariat jet a cover man ani he match hian team pahni tana bultan tu tele substitute player anlu tir ta chu Atletico Madrid lama hian Oblak Llorente Pubil Hanko Ruggieri Simone Koke Cardoso Lookman Griezmann le Alvarez ten bulantana Ben Satangin Leonard Men le Molina Baka Alex Baina te anlu tir boka Arsenal lama hian bultan tu te hi David Raya Ben White Saliba Gabriel Hincapi Odegaard Zubimendi Rice Madueke Gyökeres le Martinelli teniin Mikel Arteta an substitute player Mosquera Eze Saka Jesus le Trossard te alu tir bokani mase chakjok anom tak lo awang hian second leg khel ani huna Arsenal muala anin khel do na English club tan hian final lu na chance athata zoka po angai thei ome achan chu tuna gola Dinhmun thazoka ding anom lova second leg a hian Arsenal in an khel mol man thiam ber an mani home ground na ngei an khel do na chuta fans tamber an mani tantu te an ni don bok khelmua le fans a Arsenal hian advantage an nei thazok do na chu an man tangkai thei be seina po asanga Arsenal hian Arsene Wenger nuwa UEFA Champions League final anin pet kai masak ber ton na chance an nei thata hle film tak chunga an huaisen le huaisen lawa thui tak ain nga arin omani first leg a hian Julian Alvarez hian goal khung ta ka wangin ti hian Champions League a goal somni panga akhung tling veta a match somli pakhat atangin goal somni panga apuitlin hei wang hian Argentine player zinga Champions League a goal somni panga khung tling tura match mangtlem ber record tharasiama ama a record omsa Lionel Messi su nu match somli pahni atanga goal somni panga khung record kha Alvarez hian akhuma record thar asiam Julian Alvarez hi Atletico Madrid player omto zonga Atletico Madrid tan Champions League season khata goal som khung tling theima saber anita boka tun season a hian goal som akhung tling to Arsenal striker penalty atanga goal khung Victor Gyökeres hi Swedish player Champions League semi-final match ha goal khung masaber ani boka ani hian Champions League knockout stage ha shim hian goal alo la khung ngai mi lawa chu wangchon Atletico Madrid laka a goal khung hi a career Champions League knockout stage ha goal la khung masak ber ani Atletico Madrid hian Madrida European match khela English club an mi khwal nanung som pakwa atangin voi kwa chakin voi ria draw an neya voi ni chawan tloma English club laka Madrida record nei thatokhat ma sela tun tuma match poimo taka an chakzo ta si lawa an mabak akau zual phata ani ti hian Arsenal hi tun season Champions League ka latlomi lo omchun ani ta zela match som pathum khel toin voi som an chaka voi thum draw an nei he match ha Arsenal in penalty an hlo chwa David Hanko Atletico Madrid center back in Arsenal player eze ati tluka wanga referee in Arsenal tan penalty spot akova nuwa VAR manga endik ani nuwa an sud le si kha soizui lober pakhat ania engwangin nge kha penalty kha an sud he zona hi Arsenal in zona an nei zui ta kani match referee Danny McKelly khan thil thlenga khan thutlung na rang takina siama penalty ngei tura angai ma se VAR lama mo phurtu Dennis Higlaran thil thleng alo enjui vena atangin match referee hena thil thleng khelmol sira monitor anda ennon le turin thu arona referee in thurona mu hi zomin thil thleng ai non vele ani referee khan in ring tok takin thutluk na asiama penalty turani ati
ma se VAR duty lamin thu an nei khan referee kha ain ring tok ta lo deuh ti alanga athutluk na siam to kha ti sualpal awm takin ti in ain non ta ani bera referee te hian an du chuan VAR hi an mang kher lo theya ma se an ti sualpal thei venan an man na satak em awang hian an thla phal lo ati thei chu he thil thlenga po hian kan hmuta ani ti chuan monitora khan thil thleng kha achiang ta lo deuh nge ni voisom pathum lai mai match referee khan thil thleng kha ain non tatlut lut maya annuwa penalty turani lo ti in thutlukna asiam zui ta bok Mikel Arteta Arsenal manager phei chuan referee in thutlukna asiam masaka khan engthil ma ti sual awm lo ti in chu referee in voisom pathum lai thil thleng ain non khan atifia angai boka Mikel Arteta hi athin rim hle referee ton hriat nei tha Mark Lattenberg hi kan hre ome ani hian he thil thleng hi soive bokin thil thlen lai kha chuan penalty tura kangaya ma se annuwa an su ta kha thutlukna dikani ezet luk dan kha ngun taka en chuan contact omle ezet luk dan kha ain mi lo atiani contact ka om ngei sia Arsenal tan chuan pomthiam har tak ani lo thei lo in khelzoa Atletico Madrid manager Diego Simeone hian Arsenal an ma chon chungchang soin farsa fa kha chuan kanin khel tok leya position lama an chung nung jok thret mai thei ti vel chawani chance an siam tam thei bik lova anni hian squad thatak an nei substitute player te an ron lu khan bultan tu te ain an thajok tlat zel khatiang ani chung khan second half a kha chuan anni ai khan kan thajoka kan chung nung jok atiani Mikel Arteta point soin athalam tam tak kan neya kan thil ti that atam hle Atletico hi an home ground a hi chuan an thazuala chu an chanchin hlui le record atang point achiang hle chu wang chuan in khel op tu jok ni atul don ti kan hria atia Atletico laka chakzo lo ma sela kong tam taka an tum angin an cheya apom thlap ni in alangani ti hian UEFA Champions League season kalmeka semi-final khelmek hi second leg match Thar tira an khel lenghal dona mei ninga zan lai pel dar som pani le chanveya Arsenal in Atletico Madrid mi khwalin anni pani hi anin chingfel masadona atuk zan mei ni ruk zan lai pel dar som pani le chanveya Bayern Munich in PSG mi khwalin anin chingfel vele don bok semi-final second leg match hi kar thar lo om tur thole ni zan le ni lai ni zana te hian an khel don ti na ani ti chuan final match hi mei ni somthum zana khel tura ruwa manania kum in final match hi Hungaria Budapest Puskas Arena a khel tura ruwa man ani UEFA Champions League lam chu kalsanta ila Asian football lama lut le lokang ni zan khan Saudi Pro League khel chunjom ni in Al Nassr in an mi khwal Al Ahly sini final neya Al Nassr tan second half minisom sari parukna a Cristiano Ronaldo an gol mashwai khungin minisom kwana Kingsley Coman an akhung bela Al Nassr hian sini fain Al Ahly hi an neya champion tuma an elpui laka point thum an hlo chwale ta ka wang hian an Dinhmun po athat zual pha ani ti hian Saudi Pro League season kalmeka Al Nassr hian khel somthum atangin point somsari pakua an neya point riatin ma an hroi fal towa an mani hnai ber tu panina an elpui lian ber ne bok Al Hilal hian khel somni pakua point somsari pakhat nein ani hian khel khatin an khel tlema an khel tlem na hi an hmang tangkai ta ani poin Al Nassr hian point nga in ma an la hroi fal don thawani chu wangin Saudi Pro League team som pariat in elna team tinin match somthum pali theu an khel tura hian Al Nassr tan hian champion na chance asang ta hleya anni hian khelma bak match li chau nei toin point som pani chau an lo chwa bel thei towa atam bera Al Nassr hian tun season a Saudi Pro League a hian point som kwale pakhat an lo chuak thei dona an mani nei ber tu Al Hilal hian an mabaka chakvek poni sela atam bera point som riat paruk an lo chuak thei don ani chu wangin tuna an Dinhmun atang chuan Al Nassr hi match an khelma bak pali atang hian voi khat chau an tlomani point abak pathuma an chakvek ani chuan an champion dona Al Hilal tan hi chuan champion turin an mani hian result an nei that angai pialama Al Nassr hi match nia tal an chet sual angai don ani Al Nassr team captain Cristiano Ronaldo hian kumsang ni somni pathum khan Saudi club Al Nassr hi azoma Al Nassr azom nu hian in elna pa ngai taka ala champion puimia lava kumsang ni somni pathuma Arab Club Champions Cup no moi an choi kha chu in elna season tluan daya an khel thin ang ani lova chu wangin major trophy anga chiartel ani lavani Ronaldo hian club level a champion no moi a choi lona arei ta hleya kumsang ni somni pakhada khan Juventus ta na khel lain Copa Italia no moi choya
kha club levela top level in elna champion no moi achoi na nung berniin tuna kumsang ni somni paru kan chuang kai towa ani hian club levela champion no moi choi lawa hunenge mochen aom nuwa tun seasona kumina nge hian champion no moi lian le langsar achoi do ni in alangta ani anram Portugal tan ero sangni somni pali somni panga seasona Nations League champion no moi achoi ani kha engpo ni sela Ronaldo hian Saudi club Al Nassr tan hian match za somli pathum khelta in goal za somni paruk akhung tling towa asi somni pathum nei telin match za somli pathum atang hian goal contribution hi za somli pakwa te meu anei tling ani ti hian Ronaldo hian goal sang khat khung tlin atum na konga po ma son zelin a career puma match sang khat zathum som pariat a khel tling ta goal zakwa som sari khung tlingin assist zani somruk pakhat anei tela Ronaldo hian goal sang khat khung tling turin goal som thum chau khung bel amamo to ani tuna hian match sang khat zathum som pariat a khel to atang hian goal contribution goal khung le assist anei bel khom hi sang khat zani somthum pakhat lai atling to boka Ronaldo hian sul nu tha anei apun tir ta zel ani zanina hian in elna then khat khalchun zom tura oma chungjinga chon Europa UEFA Europa League le UEFA Europa Conference League a semi-final first leg an khel dona zanlai pel dar som pani lechan vea arwalin match khel turte hi an khel vek don ani Europa League a hian Braga in Freiburg an mikhualanga Nottingham Forest in Aston Villa an mikhual don boka Conference League lama hian Rayo Vallecano in Strasbourg an mikhualanga Shakhtar Donetsk in Crystal Palace an mikhual don bok tun season European competition a hian Champions League ani emo Europa League ani emo Conference League ani emo English club ladam anom veka chu wangin hengin elna lian tak pathuma hian English club ten champion no moi choi in beisena an nei chunzom ta zel ri ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se